هفتی سپیده روژا دوشنبه داخل شمو هیویا دمین خوش جواراتکا. سروک امریکی جو بایدن د سردانا کا جنشکی و اون چاوریکری جبو کیف به سروک اوکراینی را ولادیمیر زلنسکی جویا و سوزن پشتوانی کرنا امریکا دوباره کرن د جوینا کا کرد سروک بایدن گوت زلنسکی کو سال کی پشتی ایریشن روسیا تکرای جهانی بورایا د پیرا سروکی جماره کا سربازن اوکراینی دیتن بايدن قوت إيريشا بكنترول روسيا جبو مهمويان ماترسيا صالكي شون دا كيف للسرخويا وأوكرانيا جي رادبا بايدن قوت هفبري خوي أوكراني ولاتن ديمقراط خواز بورا راد وستن أمريكي بورا راد وستن وجيهان جي قشت بورايا كاربدستان لدونتس ياد دجر دستي هيزين روسي دا قد كو بمباران كرنا باجر دوه يكشمي جماركا كسان بريندار كرنا لغوري شالداري دونتسكي ألاكسي كولمازن نحكس بريندار بونوي قد جي طب لآفاهيا دوزگريه و آفاهيين سيفيل كتنا كاربدستان روسي طب خانه يوكرايني بإيريشي توانبار كرنا لدجه دا تبرسف اوکراینیا در نکتنا لسروان ایریشان روی ترجی نکاریبو با آوای که سربخا جماره برینداران پشتراز بکا. سروکی اوکراینی ولادیمیر زلنسکی دبیجه که روسیا چقاسی پیتر شکستنان بخوا دشاری دا لدون باسی او قاس زوتر اوکراینیا دی سرکتنی به دست بیخا. دو گوتر خویا شویدی دا زلنسکی گوت تاوی روشا گل که آلوزو بزحمت لی اوکراینی بروانی جخوا دکن. پارێزوانین ئۆکراینیا داگیرکردنان دشکینن و زیانن پر بەرچاو جی دگەهینن هێزیان رووسی وی گوت کو ئەو بە سەرۆکی فەرەنسی ئەمالوێن ماکڕۆن را دوه یەکشەمێ ئاخفتیا و وی گوت جی ئەمێ ئامادەکاریان ji بۆ بڕیارên گرنگ لە ساڵڤەگەڕا یەکەم ئاشەر و بەرخوادانا me بدن لروجا 24 رشمه پار روسیا دست به شر خوا لدیجی اوکراینیا کرد. وزیر دروی امریکان تونی بلینکن گوت کو چین لبربو چکان بده روسیا دی شر خوا دا لدیجی اوکراینیا وی هوشداری دا پکینی کو او دی ببا صدمه پرزگری کن مزن و جدی. بلینکن جه تلویزیون CBS را گوت خمامه آنها لسر بنگها آگه داریان کو چین دی چکی کجر بده روسیا لسر پرساکا مبستاوی چک پشتگیریا چکی کجر چیا وی گوت جبل خانهان بگره حتی کو چکن گرانجی کار به دست وزارت دروی امریکی دیبیژن وزیر بلینکن گوت هفبری خوی چینی وانگی کو چین و پشتگیریا بده روسیا او پشتگیری دی انجام خراب جره بن. پشتی ساله که جوی شر جیهان آلوز کری برخوادانا گل اوکرانی ده چه آزده و نشان هنه که روسیا وکا زلهزک جیهانی بمینه اگر شر بداوی وره به تایبتی جی دماکو ولاتن اوروپی بکار بن بی گازا روسی جدو زوستانان رزگار ببن. دکتر سعید کسکین تایبتمند پیوندین نیف نتوایی و چالاکوانی سیاستی لندنی نها راست بخواب بمره دکتر گل که سپاس بوده می و بریارتشتی مدخواست از باوریاتا لسر سردانا بایدن آجنش که و بو کیف بزانم. دم و حمیده می و باش بله اوه راستی دیدانه که نچاوریکری بو و یک سروک دولت یگرتی امریکا نشکی و گهشت اوکراینیایی و لپایتخت اوکراینیایی کیوی لگل برز ولادیمیر زلنسکی جویا اوه نشانه هندیه دولت یگرتی امریکا به همی آوایی پشتیبانی اوکراینیایی دکه نهله روسیا لشر اوکراینیایی دا سر بکده وکی زلهزک مازن اگر روسیا ل اوکراینیایی دا سر نکوه
ده ببیته آلوزیه که مزم با بردوام کرنا دستلات لروسیه به دست پوتین بله باشا بله من خاصة بزعل يعني أبشر تشابي شريد النرخيني يعني بشي صالك يعني دي تناتج في شر تشيا دوی شریدا اوا وکی بردوام کرنا شر صار قدام جهان گرتبو به همی آواییده ده سال پیشیا 1991 كده روسيا دخواست که به زلهزا که مزن لبرانبری هزا روش آوا که بسروکاتی امریکا و بریتانیا و آلمانیا و فرانسا ایدا بیشتر چیتن و روسیا دوی شریدا او تشتاک دخواست به دست و نعینا ده یک دست بکرنا شریدا ده 24 هیوا دویا سال 2022 دا دما شرید دست بکر به نزدیکیت 40 مایلا درج تانک توپ و امیر سربازی لبلاروسیا حتی نزدیک کیف روسیا هات لی پیشاوی حتی گرتنی چا حتی گرتنی هزن بروانی یه اوکراینای پیشاوان گرت هر وسا به همی آوایی روز آوا پشتیبانی کرد به سروکاتی امریکا روسیا سر نکرد لیبلی لکومارن چوک اوی داخازا مافی خودی کن روسیا پشتیبانی وان دیگه دونسک و لوهانسک دا روسیا نب آوایی کی یاسایی داخازا مافی وان دیگه روسیا داگیر کرنی دیگه روسیا دبیجیتن اوکراینیا نینه تشتک بناوی نتویک بناوی اوکراینیا نینه بله اوی تفکر شرعیتا داخازا لوهانسک دونسک بن فکر هر وسا بله بقول دكتور من تخص از بحثي يكتيا أوروبي ولاتين يكتيا أوروبي كم بري شان روجا مديد الكونفرنسي ميونخ همو ولاتين أوروبي بشتوانيا خارج أوكرانيا رديادكن وكم دزان أبدوز فستانجي نزيكا يا دويجي درباز دباكو يكتيا أوروبي رزقار بو كو خلقي همو على شابره ديكركو بلكي قالك ولات نكارن جبركو أجر روسيا هاتو مثلا غازا روسينا قهوان بأوايكو أو دخوازن يعني أف نشانة هندية أجركو شرب دعويهات روسيا إيدي نمينا جرينجاوي نمينا وكا ولاتك زلهزي جهاني بله راستی اویا یعنی اوا درسته روسیا وکی زلهزه که جهانیه کو دابین کرنه گازه لاوروپا دا ایدی گرینگیا خونه وکی پیشکا شری نامینه جبرکو علم و پیشکتنا تکنولوژی دا دیار کرنه کو بجارده دنی هنن کو اوروپا جیگر بکه بنا گازا روسیایی ده دستپیکا شری دا ولادن اروپایی که ناف ترس و خوفه که گوتن دی زوکا اوکراینیا بهتا گرتنی و دی گاز مپریستی گازی هیا گریدای آبوریا مهمیت گریدای به گازا روسیایی وانه لیبلی پیشکتن این تکنولوژی و زانستی که دانه دیار کرنی هر وسا هیزا لشکری و جواکا اروپایی به توایی پشتیوالی کرنا بو اوکراینیایی اوات شدن دیار کرنی که اگر شر را وستجی که اوکراینیا عمود شک دخوازه به دست ببینه روسیا دی شکسته بیتن ویادا ویاو کدا و هر وسا هات دیار کرنی دی کنفرانسا آسایش یا برلین دا مثلا وقتی ماکرون دبیجه ام نبیار نهیلن که روسیا سر بکوه و هر وسط همان کاتی داشتم نهیلن روسیا بهتش کن بشکل ناف دکتر سعید مدخواست از ظالم هر ولاتک به آوایی کی پشتگیری یا خوا اوکراینیا دیار که هل بس برانیاوی چکن جیلی مدخواست تل بریتانیایی آلیکاریا بریتانیا چاوه اوکراینیا را آلیکاریا بریتانیا براستی به همی آوایی گلکی گرنگتره یعنی مروف دکاره بیجه اگر نه پیش امریکا به لدو امریکاشی نینه یعنی بریتانیا اگر ام دیروکا روسیای بنهرن روسیا دیروکا خدا تاتیا بنهریشن مازون یک هریشا مغولا دو هریشا ناپولیون سه هریشا هیتلر دوان هریشانا دا روسیا شکست نخواریه روسیا اوک نبیه لیبلی دوی هریشه را روسیا هریش کاره
زانی روسیا هریش کاره روسیا هریش دکه روسیا دا آخه اوکراینای داگیر دکه یعنی دویادا بریتانیا مثلا شر عثمانی و روسا دا در سال 1800 دا دما کرایمیا دا و بریتانیا پشتیبانی روس عثمانیا کرد. یعنی بریتانیا بگاوی به همی آوای پشتیبانی اوکراینای دیگه و اف پشتیبانی ویا گلکی نشان کرده و دی ببته آماجه هندی کو اوکراینیا نشکه و بر سرکفتنی بچه. دکتر سعید کسکین دعوت مندی پیوندی نفنتوی و چالکوانی سیاسی در لندنی به مربوط سپاس. گلک سپاس سرچاوه بومیوانیه و. واشنطن برنامه‌ی ئەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت. من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرموگورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە. لەگەڵمان بن. أنتوني بلينكن وزير الدارفي أمريكا ديگر سروك تركيا رجب طيب أردوغان جويا لفرخانة أنكري لدمي كو هولين رزقار كرني هاتينا راقرتن بالتني لدو باجاران نبا كارمندين رزقار كرنا خلقي جبن آواهين حرفتيين ارتهجا بري دو حفتيان بالتني لمرش و هاتاي بردوامي دكن به ارکی خوار رادبن اللي دمی کو آژانسین فرمی دی بجز دتری چلو 2000 کسان دی ارتجان ده هاتانها مرینو هاتنا تومار کرن. وزیر دروی امریکا أنتوني بلينكن سوزا 100 مليون دلار زیدتر دان جبو آلیکارین مروانی لترکیه. اف آلیکاری هفدمی هندی نکو سروکی سازیا کارساتان ترکیه یونس سزر دبیجا کو خباتن لی گرینی و رزگار کرنی لدوربرا چل آفاهیان لدو پاریزگاهان دمینن د روژا چاردمین ارتحج دا کو بردوامی بکاری خوددن لیتی پیشبینی کرن کو هجمار اوانجین کو لگریان و رزگار کرن لیتین کرن تا روجا یکشم یجی دگوت کوی چند بی وی کیم ببن. نه از هرم جم هفکار خو ازدم یاساک کو روشا ترکیه دشوبین بتایبت جی دو هفتیان پشتی وی ارتجیو راوستاندن او کوم ببینن ارکی لگریانی ما دو خاص مزان کو اگهین داوی لجمت تشنا. بله داخل دماغم دستفی برنامه خواکر ریخستنا آوارته و فلاکتان یا ترکیه هجمارن ایرو یم فرمید درباره انجام ارتهجه دیار کرن لگو راگاهاندنا آفاده هجمارا مریان مخابن گیشتی 41356 کسان و هجمارا مریان جی به تواهی بگیشتی جه 35000 درباز کریه هر وها آفاده راگاهاند کو لچل جیهن جودا لنیزی زیدتری 20000 آواهیان خباتین رزگار کرنه ددومن لجیهندن هاتیه قداندن خباتین جالیندن روجوا ترکیه ده ایرو سروکی ترکیه تایپ اردوغان و هفکاریوی دستلاتداری دولت باهچلی چون هاتایه و اوی جور درباز ماراشی ببن و سردان خباتین ارتهجه بکن جیلادن امدکارم بیجن کو پارتین اپوزیسیونی جیل سر ارده نه و خباتین خود دومین دما کو رخنین خوین دیجی حکمتا اردوغان جی بلند دکن سازین تندرستیه سویل و جنان و زاروکان جی درباره روشا جنان و زاروکان و ساغلمیه دا گلگ هیشیاریان دادن داخل. بله. دبینن دوینه انداکو وزیر دربه بلینکن به سلوک ترکیه را جویا بو لیدیارتی گوتن کو نبتنی مثلا علی کاریان و مثلا ارتجی دمجارا گوتو بیجان دا دیارت شدیجی هنا او به رایدار ترک را بحث بکن. بله. اف مجارا
جارنا هناك دركتن بريس كونفرنسا هفبشتا داخل السربرسين روجنموانان براستي آيكي اندامتيا سويد وفنلنديا يابون ناتو يبو بلينكن قدكو سويد جي فنلنديا جي بو اندامتيا ناتو آماده نو و ام رنگي كي گله خورد پیشگیری و اندامتیه دکن لی وزیر دروی ترکیه گفت که ام جبو پیشراندنا اندامتیا فنلاندیا حاضرن لی دوی که سوئد هنگ دی جی بخبتن هر وها لسر روشا سوریه لسر فروتنا F-16 و آلیکاریا جا امریکا تولین امریکا یا لسر پیشسازی بريواني جي هات روجوي وساخويا دكيكو نتني ارتهيج مجارنجلتن ين آلوز دنافبرا تكلين امريكا وتركيا دوي جويني ده هاتين نقاش كردن وكا مسألة سوريا جي ام بدال ما درفت هبا كو ام بزان تشيجي جويني دركتيج بون بكاربن ويناجي بشوبينين لي ام نزان كو اليكارين جهان جي تم بردوام دجهن تركيا اري اف اليكارين امريكا وين ولاتين جهاني جو قربانين عرض هجان را لتركيا وهف سوزيا قالين جهاني بقال تركيا رادي ببس دمي باشكرنا بيوندين دبلوماتيكين انكري دقال چندين ولاتين دي بتايبتي جي واشنطني دكتور عبد الله كران بسبوري سياسة نفنتوي للزانكويا موش البراسلان نهاب راسو خب مرايا دكتور قال كي سباج بدمي ورا لتركيا تشاوا اف اليكاريين مروفاني جيجالين جيهاني تفارا كودجان تركيا تنرخاندن بري ام بسيارندن ومثلا بيوانديا جوابكن براستي تركيا جبركو في اردهجا قالك مازنفو وقت دا آستا هری بلندا دریم خوش جبوی آلیکارین ناونتوی وکر و دوی چارچوبه دا جی چاوا که هنجی زانن هما بیجه صد ولاتین دنیایش صد دولتین دنیای بانگا ترکیه هات برسیواندن و گلک ام بیجن ولاتین اوروپا او ام جروجلاتا نوین گلک ولات وی کاری آلیکاریه دا هاتن هوارا ترکیه و چکوش دستی وان هات چی کرن چند روز هم بیجن دقادا اردهجه دا خبتین او کسین که دبن کاولین آوایی دان مابون درخصنوان دارولکی گلک سرکه لیستن لی او ین که جبوی هواری هاتمون پرانیا وان ایدی و دسه روژه داوی دزورن ولاتی خود بالي دكتور عبد الله مدخواز ام برسن لغورا چندين سازين كو باوريا خلقي وردگرن و لغورا كو ما كاربدستين تركاج دبيستن وام باوريك نريني نباشايا لهمبر قالين اوربي روش اواي بگشتيجي اف علي كاري دبن سدمي هنديكو تركيا بگشتي وكا قال او حكمت جي باوريا خو بگو هرا او بيوندين خو باش كبفان ولاتان را بروش اوارا بري هر كسي براستی تو دزانی یعنی چند سال داویه جبر که جانا نتنه دل ترکیه لو هن ولاتین دنجی اردهجین گلک مازن چه بون و پشتیوان اردهجان مدید کو تیگه کنو یا تیگه درکت پیش اوجی او دیپلماسیا اردهجی دیپلماسیا اردهجه به تایبەتی نابرا ترکیه و یونانستان دا چند سال بری یعنی سال 1990 نهاد جی لترکیه اردهجه چه بو سال بشوندا یونانستان چه بو دوی چارچوبه دا مدی کو اف هر دو جیرانین کو جار بجار تدید به تکلیه وان سیاسی به دورانه باشند و هر گاو گفشیل هر دو خوند مثلا اردهجه دا مثلا اردهجه دا گلک سیستمون پیامن مثلا سروکین دولت هم سروک یونانستان هم جی سروک ترکیه و دمی کو سروک اردوغان سروک وزیر بو وک سروک وزیر ترکیه گلک هم بیشتر برسی و که باشتا به سایه اردهجه بلکی به سالای چوا کو تزانین سینور ارمنستان و ترکیه جی گرتیه صرف جبوی اردهجه جاره یکم وان سال داویدا سینور ارمنستان رای او سینور چی وبو و هر وها به اوایج ارمنستان جی مدی کو تدی آلی کاریک بچوک و جی سمبولیک بجی جبوی ترکیه هات لو ما هم دکارم بیشن کی کو یعنی دیپلماسیا د اردهجه دکارا ری لبر ام بیشن باشتر گرنا دکلین ترکیه و جیرانن و مدی بگمان مدی دو وزیر دروی امریکی سردانا وان جهن ارتجي كرو بتشافي خوا ديت دقال وزير الدرفي تركيا هالبد ويرو دقال اردوغان جيفيا يعني
پێشبینی تێکردن و ئەو پرسێن نێڤبەرە واشنگتن و ئەنکەرێدا ئالۆز بوونە حتا ڕادەیەکی ئەو سز ببن ئەو ناکۆکی سز ببن و بگەهن هەنێک ڕێکاتنان هەنێک چارەسەریان مەسەلا سووریا مەسەلا سوید و فەڵەند و ناتۆیە لەگۆر بیر و باوەریە من تێکیلین تورکیا و ئەمریکایە چاوەکە هونجی زانم بگرانی ji ber mesela Sûriyê serî çend sala veyekî ku nebashin yani çünkü siyaseta Türkiye'ye li hember mesela Suriye û ya Amerika'ya li hember mesela Suriye siyasetek cihê her du welat siyasetên gelek em bêjin cêreng dimeşînin ji ber wê yekê lê em zanin ku her du welat jî her du dewlet jî endamên NATOyê di çarçova NATOyê da danûstandina Amerika û Tirkiye tu carekî xut nebû tu carekî neqetiye herdem ajot yani têkiliya Amerika û Tirkiye ne wek têkiliya em bêjin Tirkiye û Ermenistan و ترکیه و یونانستان تێکریە کە وەک ئاستا هەری بلندا ئەف تێکری بە بەردەوامی داژوو لێ تەدی چاوەکۆمە گۆ قادا سیاسیدا لەسەر هەند تشتان لە هەفتوو ناکەن تورکیا و ئەمریکا ئەس باوەرم یعنی ڕیا دیالۆگا تورکیا و ئەمریکا ji berê da vekirî bû belkî piçekê ev alîkariya Amerîkaya ku ji bo erdhêjê dike alîkariya paşa مالا امریکا ava ve belki piçekî hêsêstir bike hin têkiliya hin baştir bike. Dr. Abdullah min dixwazim watê ku ew Tirkiye her westa xwe li hember Sûriyê bigwêre anja wê Amerîka siyaseta xwe ya Sûriyê bigwêre bixwaze bi şaresazar hev were tiştek wisa çê nabe. Başa niha hikûmeta Erdogan wê ew şiyan û ew hez hebe weke çawa berî artêjî çendîn care êrîş dikirdi hem de Sûriyê de hem de باکوری عراقê da di Kurdistana Iraqê de yani ev operasyonên ku Tirkiye dikir dixwest bike û gefên wê tim dixwestin bike û bi dronan jî êrîş dikirin yani berdewam be li ser vêna yan ewana ew bên rawestandin ew Ez ne bawerim ku Tirkiye divê yekê da wê helwesta xwe sist bike çünkü yani ji bo sistkirina vê helwestê divê siyaseta navxweyiya Tirkiye da hin guharîn pêk bên ew jî yani em bêjin şertê pêşî jî li gor bîr û baweriya min Tirkiye eger ji bo çareserkirina mesela Kurdî ya navxweyî hin gavên em bêjin demokratîk babêje wê wextê ew ê li hember siyaseta wê ya Sûriyê siyaseta li hember Kurdên em bêjin Rojava jî piçekê dikare baştir û çêtir bibe lê heta ku tedî Tirkiye divê yekê da gavekî nabêje wek mesela Kurdî ku mesela wê ya navxweyî ya birastî jî serekeye û wek mesela Tirkiye herî giring e demokrasiya Tirkiye ji ber vê yekê birastî jî xetimiye têkiliyên Tirkiye û Ewropa ji ber vê yekê em bêjin nebaş bûne her wa têkiliyên Tirkiye û Amerîka jî sedemê serekeyê ku nebaşin îro mesela Kurdiye ez nebawerim ku Tirkiye di siyaseta xwe ya em bêjin hember Sûriyê da siyaseta xwe ya li hember Kurda da wisa guherîneke bingehî piştî vê erdêjê pêk bîne lê em nizanin ew siyaset ev ya Amerîka çiqas biryardar e piçek jî girêdayê Amerîkayê vê yek Dr. Abdullah Kiran pisporî siyaseta nefîneteweyî li Zankoya Amûş Alparslanê bi me re bû gelekî spas Spas xweş dem baş roj baş دەنگی ئەمریکا سەرچاوەی متمانە پێکراوی هەواڵ و زانیاری لە ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دەنگی ئەمریکاوە ئاگاداری هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی جیهان بە. کۆمەڵێک خۆبەخش بەدەست پێشخەری فۆتۆگرافەرێک پرۆژەیەک بە ناوی دەریای باڵۆنە سوورەکان بەسەر پاشماوەی باڵەخانە ڕووخاوەکانی شاری هاتای دەستیان پێکرد بە یادی هەموو ئەو مناڵانەی کە لە بوومە لەرزەکەی پێش 2 هەفتەدا گیانیان لە دەستدا. ئەو کۆمەڵە خۆبەخشە دەڵێتن ئەمە دوا دیاریەکانمانە بۆ ئەو مناڵانە. ڕۆژی یەکشەممە 19 مانگی 2 دەریایەک لە باڵۆنە سوورەکان بەسەر داروپەردووی باڵەخانە ڕووخاوەکانی شاری هەتایدا بڵاوبوونەوە. ئەمەش وەکیادی هەر منداڵێک کە لە بوومە لەرزەکەی هەفتەی ڕابردوو گیانیان لە دەستدا. کۆمەڵێک خۆبەخش بە سەرۆکایەتی ئوگون سیڤەرۆکوژ فۆتۆگرافەر و دەستپێشخەری پرۆژەکە بەسەر داروپەردووەکاندا سەرکەوتن و باڵۆنەکانیان بەو وایەر و شیشانەی لە پاشماوەی بیناکانەوە دەرەچوون دەبەستەوە. پرۆژەی دوایین دیاریم بۆ منداڵان لە هاتای بەڕێوە دەچێت و ئوکوی ژەمانجیەوەیە کە لە سەرانسەری شارەکەدا بە باڵۆنە سوورەکان داروپەردووەکان داپۆشێت.
Bu etkinliğin amacı çocuklara son hediyem. ویستم ئەم چالاکیە ناوی بنرێت دو دیاریم بۆ منداڵان. ئێمە هێشتا دیاری دەدەین بە منداڵان لە شاری هەتای، بەڵام ویستمان دوعارچی خۆمان بەرامبەر بەم فریشتانە جێبەجێ بکەین و بە باڵون ئەم چالاکی ئەنجام بدەیت. باوەڕم پێ بکەن هەموو کاتێک باڵۆنێک دەبەستین دڵم ئازاری هەیە. تا ئێستا 1000 و 1500 باڵۆنمان بەستووە، بەڵام هیوادارین بەردەوام بین تا دەگەینە هەموو بەشەکانی شارەکە، تا دەگەینە هەموو ماڵەکانی ئەو منداڵانەی کە گیانیان لەدەستداوە. هەوڵەکانی ڕزگارکردن لە تورکیا کە بوومەلەرزەلی داوە ڕۆژی یەکشەمە کۆتایی هات. ئەمەش دوای نزیکەی 2 هەفتە لە ڕوودانی کوشندەترین کارەساتی نوێ لە وڵاتەکەدا. زۆرێک تەنها دوعای ماتەمینی بۆ تەرمەکانەکەن. بەهۆی بوومەلەرزەکەی تورکیا و سووریا زیاتر لە 46,000 کەس گیانیان لەدەستداوە. پێشبینی دەکرێت ژمارەی قوربانیەکان هەڵکشێت و ئێستا زانیاری لەسەر زیاتر لە 345,000 شوقە لە تورکیا هەیە کە وێران بوون و ژمارەیەکی زۆر کەسیش هێشتا بێسەر و شوێنن. ئەم ژمارانش تا دێت لە هەڵکشاندایە. وریاکاڵێ بۆ بلوند ئێستا ماڵکۆرزاتە وشتنێک ئێسم دیکمان دەنگی ئەمریکا. ئەو خێزانانەی کە ماڵەکانیان لە بوومەلەرزەکانی شەشی ئەمانگە وێران بوون پەنایان بۆ گوندەکانی سووریایان بردووە. ڕزگاربووانی بوومەلەرزەکان بەرەوڕووی بارودۆخێکی دژواری کەش و هەوای سارد و بێ پێداویستیەکانی سەرەتاییەکان ماونەتەوە. بەهۆی بوومەلەرزە وێرانکەرەکەی شەشیمانی دووەوە بە تەنها لە سووریا زیاتر لە 5800 کەس گیانیان لەدەستدا و هەزاران کەسی بێماڵ و حاڵ کرد و لەگەڵ ئەوەی هەوڵی فریاگوزاری گەورەی لێکەوتۆتەوە، بەڵام گەیشتنی هاوکاریەکان بۆ سووریا تەگەری زۆری تێکەوتووە. زۆرێک لە سووریەکان بەهۆی بوومەلەرزەکەەوە ناچار بوون ماڵەکانیان جێبهێڵن و پەنا بۆ کامپەکان بەرن. دوای ئەوەی بوومەلەرزەکە ڕوویدا، ئێمە بەشێک بووین لەو خێزانانەی کە لە ژێردار و پەردۆکانەوە هاتینە دەرەوە. ئێمە هاتینە ئێرە تا بژین. بە هیچ شێوەیە کەلوپەل و جلوبەرگمان نییە. لە ژێردار و پەردوودا کەلوپەلەکانمان لەدەستدا. ئێمە لەم کەمپەدا دەژین کە شیاونیە کەمپێت و لەسەر ئەرزەکە دەژین. پێویستمان بە زۆر شت هەیە لەم کەمپەدا وەک تانکی ئاو. ئەمە کەمپێکی نزیک جەندەریسە لە سووریا کە میوانداری نزیکەی 400 خێزان دەکات. دانیشتوانەکەی هیوادارن تانکی ئاو و هاوکاری سەرەتایی وەربگرن بۆ ئەوەی یارمەتی دەربن لە ئاسانکردنی ژیانیان لە کەمپەکەدا. وەک زۆرێک لە سووریەکان کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی بەهێزەکەەوە ناچار بوون ماڵەکانیان جێبهێڵن و پەنا بۆ ئەم کامپە بەرن، ئەم پزیشکە دەڵێت ڕزگاربووانی بوومەلەرزەکە ڕوبەڕووی بارودۆخێکی زۆر خراپ بوونەتەوە. فجأة ظهرت عبارة عن قرية وەک گوندێکی گەورەوەیە لە ژێر ئەم خێمانەدا کە تۆڕی ئاوەڕۆ یان ژێرخانی نییە کە بتوانێت مرۆڤ لە بەستەڵک بپارێزێت. دوێنێ زۆر سار بوو، پلەی سەرما 5 لە ژێر سیفرەوە بوو. وتەبێژی نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاندووە تا ڕۆژی هەینی 143 بار هەڵگر و یارمەتیەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان پەڕیونەتەوە بۆ باکووری ڕۆژ ئاوای سووریا کە لە ژێر دەستی یاخیبواندایە و لەوەتی ئۆپەراسیۆنەکانی هاوکاری لە نۆیمانی دووەوە دەستی پێکردوتەوە. شایان پاشا بۆ راپۆرتی مەحموود حەسانۆ، دەنی ئەمریکا، واشنگتن. لە باژارێ عەزازی سووری ژی بە سەدان ماڵباتên دەربەدەر ji ber artêşa berî 2 heftiyan xwe li çend erdê çandiniyê li wan derangirtine lê bi destxistina xîvet û çadiran jî gelkê bi zehmet ji ber ku Ajansê Netewên girtî hêşta nekarîne xwe bigehînin wan ciha. Li bajarê Ezazê yê Bakurê Rojavayê Sûriyê bi sedan malbat ku ji ber erdhejê derbider bûne rastî zehmetiyên nû tên. Ew jî kêmbûna çadiran e. Xwebexşekî ku di avakirina kempan de harîkariyê dikit bo kesên malên xwe ji dest dane dibêjit harîkariyên netewên yekbûyî û ajansên harîkariyê hêj negihiştine vê herêmê. صراحة عنا صعوبة كتير بتأمين الخيام. دابینکردنا چادران gelek zehmet e. Xelkê me ji ber erdhejê koçber bûne nihayên li zeviyên çandinê û li stargehan da dimînin, derbarê bi dezveînana kûnan da rastî zehmetiyan tên. Sedem jî ew e ku netewên yekbûyî û ajansên harîkariyê negihiştine me nêzîkî 300 malbatan yên ku di stargehan da ne lê em nikarîn çadiran bi wan dabîn bikîn û eger hebin jî buhayê wan duqat bûye. Gonên ku li herêmê têne çêkirin bihayê wan navbera $150 e û ji aliyê kesên ji ber erdhejê bandor bûne û rêxistinên sivîl yên herêmî têne kirîn. Ew dibêjin kwalitiya van çadiran kêmtir e ji wan çadirên rêxistinên nêvneteweyî digehînin. Lê ev yêkem bijardeye bo hejmareka mezin ya mirovan
قول ستارجهان دقرن صار اقبال على الخيم لان العالم تضررت بيوتها جبرکو خلکی ما مالن خوش دست دانه داخوازا چادران زیده بویه بیدویا خلکی ما بستارگان هیا جبرکو چادر کیمن ام هول ددین چادران بوان کسی لسر جادان دمینن برهف بکین لگوری مادین پیویست و تشتین لبازاری بدسمه دکوین ام روژه 25 حیا پینجی کونان چه دکین هر کس زانه جبر وی خیرانه که ماسیا آسنی جهیا کو ام کاری پیدکین خودی کارگه ها چیگرن چادران ماری الفرج دبیجد يعني زاد طلب على خيامنا خاصة من وراء الزلزال پشتی ارتج داخواز بو چادران زیده بوی ام حتی درنگی کار دکین دا بو کسین در بدر بونه چادران دابین بکین پرزگری کامیا هری مازن نبونا مادین پیویستین سرکیه بتایبتی پشتی پرانیا درین سنور هاتنا گرتن تش درباس نابه ارتحجك مازن ششي شباطي لتركيا وسوريا دا كونيزيكي 46,000 كس كشتنا وبهزاران كس جيبه مالو حال مانا ريخستنا تندرستيا جيهاني مزنده دكت كونيزيكي 26 مليون كسان لسرانسري تركيا وسوريا بدوي بهاريكاريين مروفي هيا هيلين سندي دنجي أمريكا و هر جبر ارتحجا ششی رشب مالین ولاتیان لکوبانی جی زیان دیتنالی در دی پنابره کی جبر جار عفرین خوال کوبانی گرتبو جبر ایریشن ترکیه گرانتر دبا و جارکا دیجی او به مالو حال دبینه محمود بالی پیامیر دنگی امریکا لکوبانی افراپورشاندیه عبدالرحمن محمد در بدرکی ج باجار عفرینه گوجار یکی جبر داگیریا ترکی کوچبری باجار کوبانی بو و جارا دویم جی جبر عردهج جمال خواه آل کوبانی درکت در عردهج ششی شباط دا زیانه که مزن لمال عبدالرحمن بو و نچار ما تاوی مالبات خواه جماله درکون و دکونه کی دا بجیه ببن عبدالرحمن جدنگ امریکا را آخفی و گود گو اف بو جارا دویمه گو مالاوی خراب دبه و او نها بی مال و جهمانه و بانگ آلیکاریه کر مالکی دارن مالکی هم دارن بن چادرها هم دارن مولا دارو اینکو جتن هم تیرا خوکن این کنن یاردمی که مرا بکن ساعتها خوش و هم سعید ترکیه و عفرین جندریسی آنها او بی خرابی بس ایمان خانی شحاتین دار بی نه وقت ترکیه و عفرینی بیانه د شر مزنیه د کوبانی دا گل همبر داعش قومی پرانیا مالن باجیر زرار دیتن و جسدی هفته بنسازی باجار کوبانی روخیا لو ما عردهج زیانه که مزن لمالن ولاتیان کر رونشتوان کوبانی فل حجی گود دیوار مال وی هلوشیانه و زیان مادی لوان بون زلزال که قوم بو برجی درب لفر لکوبانی کت جبر وی اوه دامیش زلزال نبود دیوار مگی شعاتین أبو هالواشيون الحمد لله تزراري جون تنابو بد أويتشو بشعطاندن ديوارن خاني أبو الحمد لله هجای گوتنه گود عردهجا شش شباط دا زیان گیشت 23 میلیون کس گول ترکی و سوریه دجیان و حیانها به هزاران کس جیان خواج دست دان و هنجی پر کس دبن کاولان دانه لکوبانی جی زیانه که مزن لمالن ولاتیان بون و 4 کس بریندار بون محمود بالی دنگ امریکا کوبانی هف دمی آلوزبونا هاولن رزگار کرینی و آلوزبونا گهاندنا آلیکاریان جو قربانیین ارتجین بری دو هفتیان لسوریا کومالا دولتا اسلامی داعش جاران چالاکیان دکلی دیسانجی هزین سوریا دموکرات به پشتوانیا کوالسیون نفنتوئی ریشن بیوینه دک سر رایدارن وی کومالی افشار چاوا درباز دبا و چما لوان روجان داعش دکارا ریشان بکار روجنامه وان هجار السید جقامش لو نهاب مریا که هجار دم باش یعنی متخواز میزان یعنی چما داعش لوان چند روزن داوی ایریش بتر کرنا دم باش براستی رخصنا داعش رخصنا که کاره امبیجل فیدیش گو چشتی تدبن دبرا سوریایی امکارم بیجل جبری چار مها گو دفل ترکی سر روجاوای کردستانی گلک تلاکیل داعش کاری بو پیدا بکه شوان جفا و گلک ایریش لسر روجاوای کردستانی شکل دمها دها تلی ده به یو چار
اوبراسيون بيجي حسابيل دار خست وبتعيبات الدبرة ديرا زوري داعش او رخصنا مقاربة سوديش حد تشتير بده و للاسف تشتيقو كاكي اجار ببورا دنگتا تيبرين هناك دنگت نقل كي صاف دقها ماسي بدارم بي باش ببالي مدخواست از قلتنا تببر ملومة وبابا تقديجي هر قريداي ويناجي ام دبينين چند ايريشن داويدا نهده ايريشن داويدا هيزن كواليسيونيوي هلبت بافكاري دقال هاسد وهيزن كردانجي كاريبون بتايبتي رايدارين داعشي بكن ارمان جوانا شناف ببن يعني اف وشيانا في كومالا تيرورست لاواز بكن يعني سيفيدارم في جاي دنگتا باش بقهامه فرمو كيكي دخيل هجر دنگي مباشر دنگتا دقال لي نقل كي باش فرمو ببولين يعني ام بيجل سلا داعش قال لك تشتري الدبرة روجافات وتسر عرض سوريا بتواهي رخصنا داعش كاره سوريا جي بيجلو كاره بتشالكيا وخوا بجري لبان دبرة ام بيجل بلي حد تشتري جو شر روسيا واوكرانيا فا داعش رخصنا داعش سوريا جي قلت ام وكان بيجل هيا مدار خطأنا بيتري 6 اوبراسيون البيجي سيبينا بقرارين هونك عسكري كاكي هجار تشتي بو او عرض هجار بو تيبو كاكي هجار از داخوازا نبريد كما دفي عزم فيها فيني بدعوي بينو تشكو براسيش دنگتا تي قد كرون دنگتا باش ناقا هما ام داخوازا اللي خوشبون جتا ديكن و جهتا ما شفاني الخوشي ديكن قال كي سباس ام بيزان دمكي دي بكاربن جاركا دي بورا باخبن برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و بمگرکی ناو اختی چاندو نرا رنگین بمرانه نيكي هيلي باليوزا بري امريكا لنتوين اجرتي وفرماندارا ولاية ساوث كارولاينا جاركادي سردانا نيو هامشير ولاية هاري جرينج جبو هل بجارتنان كر وكا يكم كس هاتي بيش جبو ململاني بسروكي بري دونالد ترامب را كو بدا نامزد كوماريان يعني نامزد كوماريان جهل بجارتنين سروكاتيا 2024 را پێشکەشکاری کەناڵی ABC قسەی لەگەڵ نیکی هێلی کاندیدی سەرۆکایەتی بۆ ساڵی 2024 کردووە سەبارەت بە پلانەکانی خاتوو هێلی بۆ شکستهێنان بە دۆناڵد ترامپی سەرۆکی پێشووی ئەمریکا و هەروەها کە ئایا چۆن نیکی هێلی دەڵێت ئەو دەنگی دەنگدەران لە ویلایەتی ناساو بە گرانێت واتای نیو هامشەر بەدەست دەهێنێت. من لەگەڵ ئەو ڕاستیەدان کە بە ئازادی بژیت یان نەژیت. لە دیمانەیەکی کەناڵی نیوز 9 لەگەڵ نیکی هێلی خاتوو هێلی لە پەیامەکەیدا ڕوون بوو سەبارەت بەوەی کە ئەو بڕوای وایە وڵات بە ڕێڕەوێکی خراپدا تێدەپەڕێت. وڵات لە شێوازێکی خراپدایە و پێویستە ئێمە قسە لەسەر چارەسەرەکان بکەین. نیکی هێلی نەیویست ڕەخنە لە دۆناڵد ترامپی سەرۆکی پێشوو بگرێت. هاوکات هێلی بەردەوام ئاماژەی دەکرد بەوەی کە سەرۆکی ئێستای ئەمریکا نەیاری سەرەکیەتی. من خۆم بۆ سەرۆکایەتی کاندید کردووە سەرۆک جۆ بایدن سەرۆکە جا من دەبمە ڕکابەری ئەو. بەڵام هێشتا دەبێت نیکی هێلی یەکەم جار لە هەڵبژاردننی بەراییدا دەربچێت کاتێک پرسیاری ئەوەی لێکرا کە ئایا بۆچی بڕیاریدا بەشداری لە کێبڕکێکەدا بکات ئەمەش دوای ئەوەی لە سەرەتادا لە ساڵی 2021دا گوتبووی کە ئەو بەشداری ناکات ئەگەر ترامپ خۆی کاندید بکاتەوە لە وەڵامدا نیکی هێلی گوتی بارودۆخەکە گۆڕاوە. ئەو بەر لەوە بوو کاتێک بایدن هەڵبژێردرا. هێلی دەڵێت ئەو بڕوای وایە کە ئەو نوێنەرایەتی نەوەی داهاتووی سیاسەتمەداران دەکات ئەمەش بە پێچەوانی تێبینیەکانی ئەم دواییانی کە گوتبووی ئەو چیتر چالاک نییە. دوای ئەوەی خاتوو هێلی داوای ئەنجامدانی پشکنینی توانای هزی بۆ ئەو سیاسەتمەدارانە کرد کە تەمەنیان لەسەر و 75 ساڵانەوەیە. هێلی دەڵێت تەنانەت ئەگەر قەبارەی کاندیدان زیاتر بێت ئەو دڵنیایە کە دەنگدەران لە ویلایەتی نیو هامشەر هەر ئەو وەک بربژاریان بۆ سەرۆکی داهاتووی وڵات هەڵدەبژێرن.
ئەمریکایەکان شایستەی باشترن هەروەها هاوڵاتیانی نیو هامشر. ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی پێتان بڵین ڕێگەیەکی باشتر بۆ دەربازبوون هەیە. نیکی هێلی و تیمەکەی پێمان دەڵێن کە ئەو لە ماوەی چەند هەفتەیەکدا دەگەڕێتەوە بۆ ویلایەتی نیو هامشر. سمکۆ عەزیز دەنگی ئەمریکا. بەێ جارێ وندکار هزر بکن و پسیکەک یان ژی سەیەک بکارەبە پەیوان بکاربینە. ji bo ku derbarînê ji hestên xwe bike dema aciz dibe dema bi tinê dimîne yan ku wê êşek hebe niha bi saya amîrek teknolojî niha û dikarin wan peyvan bikarbînin û xweyê xwe agehdar bikin. Raportek seyr li ser wê me heye. Go, let's go play. Let's go play. Go girl. Yeah. Morgan Krok dezane çon peywendî legel sekekê de biket. Drop. Good job. Beep. Good girl. Catch. Yeah. وەک زۆربەی خاوەن ئاژەڵەکان دەزانێ کە شتێکیان دەوێت بە خوێندنەوەی زمانی جەستەیان. More pets. بەڵام ئێستا داواکاریەکانی ڕۆژانە زیاتر دەرەکەون کاتێک ئاژەڵەکانیان پێدەنێن بەو دوگمانە کە پێشتر هەندێک وشەیان لەسەر تۆمار کراوە. I started off a skeptic. بە دوودڵیەوە دەسم پێکرد ئیتر دەمزانی کە یا داوای دەرەوە یان یاریەکی تایبەت دەکەن. بەڕوونی لە ڕێگای دوگمەکانەوە پێ دەڵێن شتەگەلێک هەن فێر بوون. ئاستی ئەوڕونیەی کە توانای ئەویان هەیە لە ڕێگەی دوگمەکانەوە پێت بڵێن بێ هاوتایە. ئەلبەتە چەند شتێکی لێوە فێر بووم کەوە کەسێک کە 16 ساڵە بە شێوەیەکی پیشەیی لەگەڵ ئاژەڵەکاندا کار دەکەم ئەگینانم دەزانی. ئەم خانمە وەک پیشەکەی ڕاهێنەری سەگە سیستیمێ بەکاردەهێنرێت بە فلۆین پاد ناسراوە کە دەتوانێت دەنجی خۆی بەکار بهێنێ بۆ بەکارهێنانی وشەکان. ئەمەش بە تایبەتی یارمەتیدەر بووە بۆ پشیلەکەی جاسپەر کە نابینایە. هەبوونی دوگمەکان و دەن بۆ پشیلەکەم کە چاوی نییە ئاراستی بکات ژیانی گۆڕیوە کە من لەو باوەڕەدانە بووم بەو چەشنە بێت. لەو باوەڕەیەدا ئەم خەڵکێکی زۆر لەگەڵ ئەو ئاژەڵانی کە لەگەڵیاندا دەژین لە پەیوەندیدان. بۆیە بەهۆی دوگمەکانەوە دەبینی خەڵک ئەوە تۆمار دەکەن کە ئاژەڵەکانیان زیاتر پێویستیان بە چییە؟ وەک کەسێک کە پاشخانێکی زانستیم هەیە بەڕاستی ئەوە سەرسوورهێنەرە. کۆمپانیای فلۆین پاد ئاپێکی پەرە پێداوە کە خاوەنەکان دەتوانن بەکاری بهێن بۆ کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ئاژەڵە ماڵیەکانیان ئاگاداری ئەوە بن ئاژەڵە ماڵیەکانیان چی فێر بوون. نزیکەی 2 ساڵە داتای چاسپەرم تۆمار کردو توانیومە بزانم کە زۆرترین دوگمە کامانن کە قاچی پێداناون. فەدریکۆ ڕۆسانۆ مامۆسای زانستە لە زانکۆی کالیفۆرنیا لە سانتیاگۆ توێژینەوەیەکی گەورەی لەو بارەیەوە ئەنجام داوە. وەک هەر ئامرازێکی دیکە پێویست ناکات هەموو کەسێک لە ماڵەکانیاندا بەکاری بێنن یان فێری بەکارهێنانی بێت بەڵام بۆ هێندێک کەس و هێندێک ئاژەڵ دەتوانێت سوودمەند بێت. شتێکی ڕوونە سیستمەکانی وەک ئەمە بەڵێنێکی زۆر لە هەکبەیدایە بۆ داهاتووی پەیوەندی نێوان ئاژەڵە ماڵیەکان و خاوەنەکانیان. یحیا بەرزنجی دەنجی ئەمریکا بۆ راپۆرتی جولی تابۆ لە ڤێرجینیاوە. O termê yarizanê futbolê yê jigana Christian Atsu ku di artêja li Tirkiye de mirûbû hat veguhastin ji bo welatê wî. Xwişk ku Brian Atsu yê ku 31 salî bû li wî cihî ku termê wî hatî derxistin ji bin xirbeyên artêjê amade bibûn. Hatibû ragihandin berî niha ku Atsu yarizanê berê yê yaneya Chelsea rizgar bûye ji artêjê li mixabin ew nûçe derneket rast niha ew hat veguhastin ji bo gana ji bo Kubê veşartin. Em dîsa vegerin cem hevkara xwe Ozlem Yasak û bizanin ka çi tiştên dawî li Tirkiye çi belêberî wê name dixwast Ozlem bizanin yanî ew alîkariyên ku digan em dizanin Amerîka alîkarî gihandine yan welatên dewrûber alîkarî gihandine bitir ew alîkariyên biyanî ên din ji çi welatan digihan Tirkiye. بله حتی نهاز داخل جه هفته و هفت ولاتان آلیکاریین فرمیین دولتی بلی جواتین ناونتوی هاتنه پیدا کرن لی جالیندن
ve serdana alikariyan jî asta bilindiyan karbidestên hikûmeta da jî berdome wek mînak îro wezîrê pêştebirînê yê Britanya li ser erdê serdana heremên erdhêjê jî dike li wir wezîr Andrew Mills diyar kir ku heta niha Britanya 8 milyon sterlîn alikariya Türkiye ya fermi kiriye û ji vir niha jî ew berdewam bike. Her wiha lê konferansek girîng ya di pêşerojê de îro Yekîtiya Ewropa ragihand ku ew were darxistin di 16 adarê de li paytexta Belçika Brükselê ew ê bi pêşengiya endamên Yekîtiya Ewropa konferansek alîkariyê ya bo erdhêjin hem li Türkiye û hem jî li Sûriye were darxistin. Ew konferans tinî welatên Ewropî و بەشدار بن یان وڵاتێن دی دikarin. Ew ê Yekîtiya Ewropa pêşengiya bike li bendeyê ku welatên mîna koma G7 ku Amerîka pêşengiyê dike herî pêştebir yên li cîhanê jî beşdarên vê konferansê bibin. Belê. Ozlem yani em hinek tişta dibihîsin tiştên ne keyf xweş xom dibêjin ji Tirkiye li demê erdhejê bin pêkirên mafê mirovan dibin. Heta çendî ev rastin kî wê nadibêje û kî wana piştras dike? Belê di gotar hene dexil di vê warî de wek mînak îro rêxistinên mafên mirovan yên wekî komeleya mafên mirovan ku gelek wek rêxistinek pêbawer tê zanîn her wiha wexfa mafên mirovan ya li Tirkiye daxuyan yek hevbeştan gotun ku piştî erdhêjê bi taybet jî bi ragahandina rewşa awarte mafên bingehîn yan qurbaniyan û mağduran lê bi taybet jî ê rojnamevanan tê astenkirin û karbidestên hikûmeta Erdoganî şiyar kirin ku va binpênkirina bidin sekinandin. Betir li kî derê çê dibin? Bêtir li herêmên erdhêjê tên tomarkirin lê her wiha dexîl hêjayê balkişandinê ye ku wek mînak tenê doşev li gor ragahandina Wezareta Navxwe ya Tirkiye 35 kes ji ber parvekirinê xwînên ser medyaya sosyal civakî jî hatine desteserkirin. Wezareta Navxwe dibêjin ku ev agahiyên şaş belav dikin û evlehiya baweriya ser hikûmetê xira dikin. Başa medyaya dewletê li Tirkiye çawa vê hevsoziya gelên cîhanê ji gelê Tirk ra nîşan didin. Çawa çi dibêjin li ser wê ne? Belê gelek wekî saziyê navneteveyî bi taybet jî hem mesela Freedom House û rêxistina rojnamevanan û gelek medyayê artikelên li medyayê navneteveyî hişyarî didin û balê dikişînin ser vê mijarî ku dibe ku ev rewşa ji ber erdhêjê derketiye holê hem dijî çalakvanên mafên mirovan û ragahandinê were binpêkirin. Wekî bilîvê evkê dexil wekî teserî da gotibû Wezîrê Derveyê Amerîka bi Erdogan re îro hevdîtinek tibû dora 5 deqa berê ofîsa berdevkê Wezareta Derveyê Amerîka Ned Price daxuyaniyek kin da û got ku Blinken ji Erdogan ra soza Washingtonya alîkariyê dubare kiriye her wiha her du rêberan rewşa Ukrayna jî nîqaş kirine û hevbîr bûne ku li ser qadên mijarên hevbeşên Amerîka û Türkiye'de ku wek berevani, wek evlehî, wek aborî hevkarî yê bidomin û ji nêz ve bixebitin. Belê. Başa tê gotin ku ew kesên ku bê cih mane, bê xanî mane li van bajaran wê li kû derê werin bi cih kirin? Dexil îro afadê ragihand ku niha 406,000 kes bêxanîne û li konan da li cihên demkî de li dibistanan da li camiyan da hatine bicihkirin lê dibêje ku daxuyan yektenê fermiya Erdogan hefta borî heye li ser vêkê dibêje em demûdest li ser jinû ve avakirina bajaran bikin ku em va kesana bicih bikin lê li ser vê jî gelek rexne hene ku bê lêkolîn û amedakariyan ev nabe. Belê. Ozlam gelkî spas. Ez gelek spas.
ویشان دیجی امتن داویا برنامه ایرو یا کرد کنکشن تا صبحی دیگهینی کو دیگل بابت این مجارین دو رومالا ما یا تایبد دو شر اوکراینا و رودان پشتی ارتجی به ترکیه جی هر دمین د خوشیانده و خدا حافظ